Dasar nyaman memakan mangga. Cakep. Jangan kadingan memakan sosis. Cakep. Seberitaan hari ini kita berdoa. Dan pengantin malam pertama sukses. Amin. Dasar nyaman memakan mangga deh. Nyaman Makan bener. lagi di Pahomaan. Mudah-mudahan malam ini kita doakan pengantinnya sukses di dalam. Jadinan 7 kaholo. Jangan kadingat manukar gelon. Kalau dengar tadi je acil nih belo. Hakun kah kawin lan minta haolan. Berarti bintu Hapian duda ka, Mang? Ini tahun muda. Oh, duda berapa tahun, Mang? Ada pang sekolah 4 tahun aja. Pian Pang Mahaji belu berapa tahun? Baru aja. Tulak kaholo manukar gelon. Imbahnya bejelen 7 kaholo. Iya. Amun nyapian hakonan minta haolan. Pilih minta kautan hakon dah minanto. Waduh. Sikapnya juga orang tua.